ناوی خوای گەورە سڵاتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست. لە دانیشتنی ئەمڕۆیدا پەرلەمانی کوردستان پەیڕەوی کینوەی ناوخۆی بۆ پەرلەمانی کوردستان پەسەند کرا. بە میوانداری بەڕێز بەهزاد زێباری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە پەرلەمانی کوردستان تاوتوێی پەسەندکردنی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان دەکەین. سەرەتا راپۆرتێک دەبین، دواتر لەگەڵ میوانەکەمان درێژە بەم پرسیارەی. پەرلەمانی کوردستان کۆبوونەوەی ژمارە 8 خولی بەهارەی ئەنجامدا کە دانیشتنەکە تایبەت بوو بە گفتوگۆکردن لەسەر پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان کە لەلایەن لێژنەی کاتی بۆ پێداچوونەوەی پەیڕەوی ناوخۆ ئامادەکرا بوو. فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیش ڕای دەگەنێت دەبووە دەستەی سەرۆکاتی پەرلەمانی کوردستان لە جیاتی گفتوگۆکردن لەسەر پەیڕەوی ناوخۆ بەرنامەی کاری دانیشتنی تایبەت کردبایە بەو کێشانەی کە چەند ساڵێکە بەرۆکی هاوڵاتیانی گرتووە وەکو نەبوونی موچە و ئاو کارەبا. بەرنامەکاری ئەمڕۆیی پەرلەمان بەداخەوە تەنها بریتی بوو لە پەیڕەوی ناوخۆ گرینگە و بەشێکە لە ریفۆرمی سیاسی لە داهاتوودا لە هەرێمی کوردستان و ئەرکڕۆڵی پەرلەمانتار دیاری دەکا. بەڵام ئەوەی کە ئەوڕۆ گرنگ و پەیوەستە بۆ ژیانی هاوڵاتیان ئێمە هەمیشە لە دەستپێشی دانیشتنەکان پێداگربوون لەسەرەوەی کە بۆچی ئەو بابەتانە نائینە پێشەوەی بابەتەکانی کاری پەرلەمان کە وابەستەی هاوڵاتیان و وابەستەی ژیانی ئێستای هاوڵاتیان لە وەزعی قەیراناوی لەم جۆرەدا کە ئێستا هەیە. ئێمە زۆر پێداگر بووین لەسەرەوەی ئەو سەفەرەش داوامان کردووە کە یاسای چاکسازی خانشینیەکە بژێڕنەوە ناو هۆڵی پەرلەمان. ئەوان سەرۆکایەتی پەرلەمان ئێستا وا دەبین کە دەیەوێت لەگەڵ حکوومەت بگاتە قەناعەت لەسەرەوەی کە کەمترین موسەی خانشینی 300,000 بێ. بەڵام ئێمە وەکو پەرلەمانتاران بەڕاستی لە یازال پێداگرین لەسەرەوەی کەمترین موسەی خانشینی 400,000 بێ و هەروەها ئەوە ثابت بکەین. بەهۆی چارەسەر نەکردنی گرفتی موچە و ئاو کارەبا لەلایەن پەرلەمانتاران بەدایان داواکاری ئاراستەی دەستەی سەرۆکاتی پەرلەمان کراوە بۆ بانکێشکردنی سەرۆکی حکوومەت و وەزیرە پەیوەنددارەکان بۆ پەرلەمان. بەڵام تا ئێستا دەستەی سەرۆکاتی پەرلەمان هیچ یەکێک لە داواکاریەکانی پەرلەمانتارانی ئاراستەی حکوومەت نەکردووە. دەیان نووسرا و داواکاری پەرلەمانتاران لە فراکسیۆنە جیاوازەکانە هەیە بۆ بانگەشتنی سەرۆکی حکوومەت، بۆ بانگەشتکردنی ئەنجومەنی هەرێمی بۆ نەوت و گاز، بۆ بانگەشتکردنی وەزیرەکانی دارایی، شارەوانی، بازرگانی، هەموو ئەو وەزیرانەی کە پەیوەندیدارن بەو بارودۆخی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانەوە پەیوەندی بە وەزارەتەکانیانەوە هەیە. بەڵام لە ڕاستیدا ئەم سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستانە لە ئاست بەرپرسیارەتیدا نەبووە و لە ئاست ئەوەدا نەبووە کە ئێمەی پەرلەمانتاران داوای چیمان کردووە تەمۆحی چیمان هەیە ئەمان نایەخسوتە بەرنامەی کارەوە. پەرلەمانی کوردستان لە خولی بەهارە 8 دانیشتنی ئەنجام داوە. بەڵام لەو 8 دانیشتنە بە کەم و زۆر باسی هیچ لە کێشەکانی هاوڵاتیانی نەکردووە وەکو قەیرانی موچە و ئاو کارەبا کە بەلای خەڵک بەهۆی کەمتەرخەمی حکوومەت و پەرلەمان چارەسەرکردنیان بووە بەخەون. جگە لەمەش تا ئێستا تاوتوێی هەمواری پرۆژە یاسای چاکسازی لە خانە نشینی و موچە و دەرماڵەی نەکردووە هەرچەندە بڕیار بوو لە یەکەمین کۆبنەوەیدا هەمواری ئەو پرۆژەیە پەسەند بکرێت. وەلی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر. جارێکی تر سڵاوتان لێبێت بینەرانی بەڕێز. کاک بەهزاد زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان بەشداری سوپاس بۆ بەشداریتان. سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی پەرلەمان کەمێک پێش ئێستا ئێوە پەیڕەویەکی نوێتان بۆ پەرلەمانی کوردستان پەسەند کرد. بەڵام بەر لەوەی کە قسە لەسەرم پەیڕەوە بکەین ئەمڕۆ ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمان باسییانەوە کرد دەبووە لە بری پەیڕەوی ناوخۆ قسە لەسەر کێشە خزمەتگوزارەکانی خەڵکی کوردستان وەکو ئاو کارەبا و موچە کرابەیە. سەرنجی ئێوە چییە کە دانیشتەکە ئایا زەرور بوو تایبەت بە پەیڕەوی ناوخۆ یاخود کێشەکانی خەڵکی کوردستان بە کێشە خزمەتگوزاریەکان؟ بله، نام خود مزون دلوان سلام بو همه بینارت خوشتوی کانال پیام. تأکید یعنی ابرو دست پیکا کبونا پارلمان کردستان تناند مبخالک پیروی دیف ماده 54 دوام و خالا دوه که با کشت وزیر شهروانی کربی بونا فولا پارلمان دبای ابرو آماده با وفد خوازم کرد که بونمونه شهروانی چندین کشت حولاتیاب تایبتی اف باجات دور گرتن یا زبل و خاشاگه یا تابلو چندیدی هر وقت پیشین و کشنگ زانن مفرمی بود دست سرکاتی پارلمانه و درخواست کردی که پروژه چاکسازی بیت نافولا پارلمانه بلا ما مصطفى فرد
بله بلام جدا خیلی کو هاتانو که پروژه نهاتیه چون که حکومتش بلندا بی پروژه بیتن کو موچه فرمان برا به پوشکات بیتدان بلام دیاره فهمی آخفتنن هیچ بلنگ نچو سرتانو که چون که بنمونه ما مستعدانو که اول 45 پروژه موچه ور نگرتیه همی شوکی گشتی فرمان بری دیگه افروکا جیانوان زورا قرصه یعنی موچه وای تأخیر بید شول نیا پارانیل باجر ردش برنده دبوايا يعني جاتي فعلا بيروار چند بشكل دي بحث كين جرينجوي بلام ابا جرينتر بيرو او بيكو افكشت حالاتيا بين چهار سر كن وكي قيران اوفيا بونزينيا چندين كش دينا وكي معموجه بكر اف موجيا كو ابا حفت هيفا مثلا افياسا چاكسازي كو بري دو حفتيش ما بايكوتش كر كو بنا برلماني كو الا اف ياسا بتنفله چندين جارا دست سرکاتی و بلند دام کو اویاسا چاکسازی بید پسند بید بالام جدا خیاطانو که ام چاورین کو اویاسا بزیترین دم بید نوکش بعد شیا اف کوبونات بردام وانی پارلمان کردستان هک پیرویش هبا بالام مشیا اف خالدی کش جبجه کربانم تایبتی او بابت پیوندی بجیان حالاتیا و کوکیم آماجه پیکر بنمونه هاتنا وزیر تایبت من بنا خلا پارلمانه بله بس بفرمی امرو او داواکاری ابو لریان بەشێک لە پەرلەمانتاران لە دەستەی سەرۆکایەتی ئەوەیە کە لە بری پەیڕەوی ناوخۆ دانیشتەکەی ئەمڕۆ تایبەت بکرێ بە کێشە خزمەت گوزاریەکانی خەڵکی کوردستان و مەسەلەی موچە سەرۆکایەتی پەرلەمان ڕازی نەبوو دانیشتەکە تایبەت بکرێ یاخود بە فەرمی داواکاری نەبوو لە ناوهۆڵی پەرلەمان لەلایەن پەرلەمانتارانەوە تأكيد وكما آماجه بكر بنده اكلوا بيكو ما دخواست كر ديف ماده ما آماجه بكر ماده 54 كو ما دخواست كر بي بواجوا 23 اندام برلمان كردستان كو وزير شانان بيتنا فلا برلمان كردستان چكي بونمونه چندين كيشه افروكيت گريداين بشارواني و تايبتي كو حوالاتی روزانه و دکاندار پیوندی مواد کن کو اف رسومات و باجت زبل و خاشاق و تابلوی دکانداران وایت رکلام اوه شوکی گشتی بین لادان اف بریارش طبعا نگزان اف 26 ساله بی اف باجه نبین پراستی بلام که وقتی که دا کو مگودی باری حولات یا زور گران بیا وزارت شاران اف بریاره دا سر اساسی یاسا که سال 1963 عراقی جه بسیاری بکم دو نویسارت فرمی آراست وزارت شارعانی کربین که آیا بو اف باجه الحوالاتیات تواگرتن و دکاندارا هیچ والا مکا مقنع نبیش برند هم ناچار بین ما بانکشت کرنا وزیری کربونا فلا پرلمانه اوه خاله که گرنگ بی خاله دیگه وکی تا آماجه پیکر چندین جاره ما انجمان بالای نفت و گاز داخواست کری هولا پرلمانه بلا محطانو که آماده نبینه بیننا هولا پرلمانه بحث شفافیت و دهات نفت بکن و کی تواتی پاشکوت موچه نبینیتن و موچه 30 روزه جاره که بیتدان جه داخیک و افروکا سررای ندانه موچه چندین کشه دیگه وکی گرانیا پانزینه نبونه آوه نبانه کهربه بله بەڵێ زۆر باشە سەبارەت بە پەیڕەوی ناوخۆ کە کۆبوونەوەکەی پەرلەمان نیو کاتژمێر پێش ئێستا تەواو بوو ئەو پەیڕەوەی کە پەسەندتان کە دەمڕۆ ئایا پەیڕەوەیکی نوێ یاخود چاکسازیتان لە پەیڕەوە کۆنەکەدا کردووە يعني بالتاكيد ام بيجي نيكل داس كفتت خولا شارع برلمان كردستاني كو پیروی تازه یا کو هات فهم ورکرن چونکی لجنه به کاتبی زیاتر 14 کسان کل همین فراکسیون جواز به کاتبی بری 3 سال جه داخل کو وقت البرلمان کار کردن شو کار خوب کردن بلام افریقا هات پسند کردن گلوی ما چندین تبینی هبین ما چندین داخازی هبین کو نو پیروی تازه پتر برو هرم کردستان پتر برو ازمونه که شهرستانی دموکراسی و چوبال سیستم حکمرانی تایبتی پارلمان یعنی پتر درجه هنده فکر بانا کلان تایبتی امیجین اپوزیسیون شیابا یعنی روله که پیشتافتر دیر باد روله چافدری تیاسادانان هرچند و که ما پیکر ده هر بیت دست کرد بلام چندین خالدی که ما داخواست کردن لوانه هر ماده زورینه دنگات تا پسند کردن اف خالد که مدویا گلک جا پسند نبین که اف پیراوش و کینگزانن 12 بشا پیکتیتن و 127 ماده و پیراوی پیشتریش طبعا 95 ماده پیکتات و کینگزانن
باڵێ زۆر باشە بەس ئەم پەیڕەوێکی نوێیە بۆ پەرلەمان یاخود پەیڕەوە کۆنەکەی کە لە 1992 دانراوە پێشی چەند مادەیەکی لێ هەموار کرا بۆیان هەمان پەیڕەوە کۆنەکەیەوە چەند مادەیەکتان لێ هەموار کردو یاخود پەیڕەوێکی نوێیە کە داتان ناوە سوود لە چی وەرگیراوە لە ئەزموونی وڵاتانی پێشکەوت و وەرگیراوە بۆ ئەم پەیڕەوە نوێی کە ئەمڕۆ پەسەند کراوە؟ يعني دو تشتين سركي بنا بنما بودون افرش نویسی کو افراد یا پسند کردن ایکل و پیروی پیشتر بی پیروی پیشو بی نخوی پارلمان کردستانی اودی ورگرتنا استفاده و بجن ورگرتنا ازمون طولات پیشکفتی و دموکراسی هرچند راستی ما قالك مداخله خدا بحسين ذكر ما قلت عبرات الدقه ياساي دارين هرچند ياسا گرنگا پیروی گرنگا بلام یالوی گرنگتر اف پیروا وکی خوجه بجه بیت کردن چونکی بونمونه راستی چندین دانشنت چوی پارلمان کردستان دا پیشیلکاری پیروی پیشتری شات کرد بونمونه یعنی لوانه چند کوبونه و چوی یک دو یک هیچ جاره که او خالنات یا پیرو کردن و جبهه کردن و پیرو خود بجیتن بر ل 48 ساعت کوبونه پارلمان پیتوی برنامه کار گهت دست اندام پارلمانیان بهتر را گاندن بلام گله جاره راستی ام چوینه پیش 2 ساعت مازانی که برنامه کار سرچیه جبرنده بون منوی کلوان پیشیل کاریابی و کعبرت جبهه کردن دا گل گرینگیا کن بچین یاسا گرینگیا پیروی گرینگیا درب چیتن بلام یالوی گرینگتر جبهه کردن پیروی وکی او دقیقه هاتی دا پیروی نفدا. بله برای زدوت پسند کردنی پیروا دستکوتی که با ام خولی پارلمان گرینگی پیروی ناوخۆ بۆ پەرلەمان چییە بۆ نمونە کە دەستکەوتە لە چڕوانگەیەکەوە دەستکەوتە ینی چ گرنگێکیە کە ئێستا ئێوە ئەمڕۆ پەیڕەوێکی نوێتان پەسەند کرد بۆ پەرلەمانی کوردستان؟ يعني اكل بيروا بتر ماد فيروس يرچند افخالت ما امجه بكني بونو من سيستم حكم راني ده همي زانين ده سلات هاي اوبوزيسيون هاي اكل وما ده بحث اوبوزيسيون كنا فولا برلماني هرچند هندك لا انا وهندك بيداگيري سرچند كيركو ار اوبوزيسيون وش اوبوزيسيون بيروين خدا نهيتن بلام ناحيه بيناسكا جي خدا بلام ديار بچندين تقريبا حتى 6-7 خالد ديكا کو وک بیجین پالپش بید پاسوان بید بو کار اپوزیسیونی الپارلمان و حریم کردستان بلام جه داخله کو هندک لانا درخواست کرد که هب یک جاری اف ماده نمینید بلام وک بیناسما وک پیرو کرنا سیستم که حکمرانی سر بنمای دستالات اپوزیسیونی ها تا پیرو کرن الگلوی که ما گوت اف خالدی که کو بشیتن پاسوانیل یعنی اپوزیسیونی بکتن اف خاله هون لادان برنده ما گوت همی خالت دل من بین راستی کو بین پیرو کرن وکی دی راستی ورده کاری زورن بلام اول نمونک بین بحث کرد بله یعنی ئێستا لە پەیڕەوە ناوخۆیەکە پەیڕەوی نوێ باسی ئۆپۆزیسیۆن کراوە چۆن باسی ئۆپۆزیسیۆن کراوە پێشتر شتێک نەبوو بە ناوی ئۆپۆزیسیۆن لە پەیڕەوی ناوخۆ؟ بله هیچ بحثك نبي كو اوبوزيسيون وك بيناسا ان بيجن وك بيجا نو بيرو نو خدا هبيتي بيشي في بيرو بحث في چندت كاتن كو هر قوارك سياسيان هر فراكسيونك برلماني بجداريت كابينه حكومت دانه كات يانيش تدا هكا بجدار بيت بشتينجي لدر بيتن دبيت اوبوزيسيون و بيتفيا راجوا في چند هنه بيتكرن كو اوبوزيسيون اشتكي زور الرواية وهر فراكسيونك ديشتن اوبوزيسيون اخو ديار كتن فولا برلماني وداكو كل ما في حولاتيا بكتن شاف ديريكا ورتب كتن بكار حكومتي وهمان بوردا وهمان وقت دا ديفچونكا ورتر بكت و داخوازت حولاتيا وبجهينتا ريكا برلمان شد و داخوازيا بچسبينتن و حكومت اجبار كتن كو اف كار هنت دا يرون اشكرا بيدن بله زۆر باشە بەرز پێشتر باس لەوە کرد کە ئەم پەیڕەوە کاریگەری هەیە بۆ مەسەلەی سیستەمی حکومڕانیش ئەنی ئەم پەیڕەوە ناوخۆیە نوێی کە ئەمڕۆ پەسەندان کردووە بە ئاراسی بەهێزکردنی سیستەمی پارلەمانیە لە کوردستان؟
يعني مگوتی مثلا که رجعیه که تو براورد که گل پیروی پیشتر بله پیروی باشتره حس کرنا سیستم حکمرانی بلام که تو بیجی همه او داخوازد که مدویان بین چسباندن چکی بزورینه دنگا تات اگلا کرنه و تنانت افلانت که ویگاوی اپوزیسیون نیش هلا پارلمانی ما داخواست کرد که مرجنیه افلانت ویگاوی دست حالات بردوام هر دست حالات بن چکی وکی گوتی بردوام پیتوی افعالو گورب آشتیانه بتکن ریکا صندوق دنگدانه برنده وقت هم داکوکیل بابت کد که این طایبتی که دفاع الماف اپوزیسیونه بکت وان سیستم حکمرانی سر بنمای دموکراسی که دسالات اپوزیسیونه مقصد ما اونیه که ام دفاع الاپوزیسیونه نکت کین ما بس ما او بشوا که دامزراوی سیستم حکمرانی حریم کردستان بر بچید و اف دنگی ناراضی تریکا پارلمانی و فراکسیون پارلمانی اوت حوالاتیا درستی بگهیتن چون که انگزانن سیستم حکمرانی دا وقتی کابینت حکومت تینا پیکینان دسالات جبهه کرنه حریم کردستان وکلمونن بجین دکویت دسالات دا و هر وقت دسالات ام بجین یا انجمن دادوریش حتی ویگا به هر دو لانه دسالات لانه وکی گوت اشکران او روید بن ده مینیتن اپوزیسیون رول خود پارلمان دا بینیتن جبرنده داخواز یک هبی که اپوزیسیون او موافقه بیتن اگر هاتو اپوزیسیون یک سر چاره بیگ بینیت الپارلمانه بونو ما کما گوتی رجا 25 ساده هبیتن نو پارلمانه دا کرسی پارلمانه موافقه بیتن بجدار بی دسته سروکاتی پارلمانه بلام جه داخیا دیاره لانت دسالات الوی چنده ترسیان که نفره که اپوزیسیون دسته سروکاتی پارلمانش بید اوه نه تا پسند کن بونو و کما آماجه پیکر بەڵێ زۆر باشە بەس سەبارەت بەوەی کە پێشترێ وەکو پەرلەمانتاران یەکێک لە پاساوەکانیەوەی کەوە ناتوانن چاودێری کارەکانی حکومەت بکەن ئەوەیە کە پەیڕەوی ناوخۆ دەستی بەستون لە بواری چاودێریکردنی حکومەت ئەم جارە دەتوان ڕۆڵێکی پەرلەمانتاران توان ڕۆڵێکی ئەکتیڤ ببینن یعنی چ شتێک زیاد کرد لەبارەی بەهێزکردنی ڕۆڵی چاودێری پەرلەمان لە مەسەرەی لێپرسینەوە لە حکومەت چکە خۆتان ئاگادارن لە 92 تاکو ئێستا پەرلەمان نەیتوانیوە متمانە لە یەک وەزیریش بسەنێتەوە. يعني اكل تبينيت ما ابي بروستي مثلا لبرسينا الوزيره عن دس حالات جبه جيكرني روستي بقناعتها ما راست زور وردكاري تدابين يعني چند فلتره که دانای هر چند دگلک خالد ایجابیش هاتن پسند کن بونمونه يعني اكل وانمونه اگر وزیر پیوندی دار به پاسا نه هات هولا پارلمانه پارلمان شت دی پیرو نفخو رکار دیار کری لپرسینوی بکاتو پرساندنه و متمانه الوزیر پیوندی دار بتکن بریگی گلک لانا دخواست کرد کو بله الا حاضر بیت هنگی لپرسینوا گل بتکرنو و سحب الثقه لبتکن بلام خوشبختانه بونمونه افخاله هات پسند کرد که وزیر پیوندی دار نه هات هولا پارلمان هیچ پاسا نبی پارلمان شتن لپرسینوی گل کتن هرچند ازمون حکمرانی چندین ساله حتی ویگو وش گل دابیتن يعني جداخية بشواكي الريفت شو بتر رهند سياسي الظالبية سركار برلماني ولي برسينا فيت قال وزير الطيبة مندو وكي قلتي سحب الثقة الوزير طيب بانديدار چونکه وکی من آماجه پیکر بونمونه انجمن حریم نفت و غاز چندین جارا ما دخواست کردیم پارلمان هاتونو که نهاتین پارلمانه ما دخواست کردیم 3 جارا بری اول زیادتر تقریبا نبی سالک 3 جارا ما دخواست کردیم و زیادتر 40 واژو هاتین کم کردن وقت خوش دا کو وزیر سامان سروشتی بیت پارلمان کردستان نهاتیه و چندین وزیر دی وکی تل دست به راپورتش آماجه پیکر تنانت بس افرو دخواست کرد کو سلانت حکومی آینده دا بین پارلمان بجد کو وزیر شارانی ما بری هفته که دخواست کرد بی بونمونه دخواست کرد کجا انجمن حریمی نو تو غاز بیت پارلمان وزیر بازرگانی پیش سازی بیت ناهولا پارلمان هر وقت چندین دانه دیگه پیوندی دار کو پتویا بین پارلمان طیبتی کلو انجمن بالای و برهینان الحریم کردستان کو افکرته هر بحث ما تکرن جبرنده هندک خالادا بله پیرو باشتره
وكما آماجه کرد غیابیان بله کاک بازار سینوی امشین وزیر بکن بلام هندک باراج دو وكما آماجه پیکر اف ریکفتن سیاسی هندک جارا ریگرن بردم کار پارلمانی کو بشین سحب الثقه الوزير كيف كانوا طيبتيش كو عندك برس جريداينا قوت موچه هولات يا بونمونا يعني هيش برلمانك الدنيا نيه اگر حكومات خلال زهتر 2 سال و نيفا موچه پاشکوت کرد و نشد موچه فرمان برا بدات ایکل هر دوکا یان دبی حکومت خوی بیت اعتذار الموچه خوراب کتن و استقاله کرد یان دبی پارلمان سحب الثقه لب کرد بلام اوا جدا خیاطانو کل پارلمان کردستان نبیا بەڵێ زۆر باشەوەی بەرەز وتت ئەم جارە بە پێیڕەوی نوێ ئەگەر وەزیرێکیش نێت بۆ پەرلەمان ئێوە دەتوانن بە غیابی لێپرسینەوەی لەگەڵا بکەن ئەمە تەنها بۆ وەزیرە یاخود بۆ سەرۆکی حکوومەتیشە یاخود تەنها بۆ وەزیرە بەڵێ ئەوە بوو دەسەڵاتی جێبەجێکردنی هەمیان وەرگریت بۆ سەرۆکی حکوومەتیش دەبێت بەڵێ بەڵێ زۆر باشە ئەی سەبارەت بەرەکاری بانکێشکردنی سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان چ گۆڕانکاریەک کراوە پێشتر چەند پەرلەمانتاری پێویست بوو بەوەی کە سەرۆکی حکوومەت بانکێش بکریا خود جێگرێک یاخود وەزیرەکان ئێستا لەمە دواوە پێیڕەوە نوێیەکە دەتوانێت چەند پەرلەمانتار دەتوان بانکێشی سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان بکەن بله تأكيد يعني بيشتر كبجنده برلمانتار بو هبي بانكشتا هر وزير كيف كان فيغوفيش همان رجعات يا پسند كرن يعني ده كسشين وزير بانكشت كان دو جورا بانكشت كرني هاي ولا برسينه بقول برسينه برك عندك مرجع قرص تريد دون هاي بونمونا بقول برسينه بيتفيا سر چپر ساف ل برسينه بيت ديار كان وبلغا بين هوبچ كرن بوده سرکاتی پارلمان اویش آراسته انجمن وزیران کرد بلام مدت که دانای محدده که چند وقت که دا پیتویا اف پرسه کوتاه پیوت یا پرساندنه هل داخاز و حتی اف داواکاریت گرت انجمن وزیران و وزیر تاییدمند بیتناهولا پارلمان پشتنگ شواز گفتگو بو پرساندنه بو نمونه برینو که زوریا رون آشکارانه بی چوا پرساندنه تکرن بلام که ما آماجه پیکر سر پرسکا دیار کرا و ام بیجن بلگیت ها پیش بینه کرن سروی پرسانه و دواتر وزیر پیوندیدار ولامت اندامت پارلمانی داتا و دیار کری سر هر پرسکه موای سه خولکا اف پارلمانتار هنه که قناعت ولامت وزیر پیوندیدار نبی دشتن جارا کدی دوباره و پرسه آراسته که تمام شوازه که تر که قناعت وزیر پیوندیدار چه نبیه که اف ولامت وی داینه و وزیر پیوندیدارش همان که دادشت خلال سه خولکا ولامت خودت و پنگی دبین تو سر زورینه اندامت پارلمانه که بشین اگر گشت وی قناعت سحب الثقه بيتكرن وكما اماجه بيكر زورينا بلان بو سرك حكومه دو سرسيا بله يعني ئێستا ئەگەر بتانێ متمانە لە وەزیرێک بسەنەوە لە پارلەمان متمانە لێ وەربگرنەوە لە وەزیر لە سەرۆکی حکوومەت پێویستی بەدەنگی چەند پارلەمانتارە بۆ سەرۆکی حکوومەت چەندە بۆ وەزیر چەندە بە پێی پەیڕەوە نوێیەکە يعني تظني دو سرسي تقريبا زيادة 67 عندهم برلمانات كتن افريجاش خاصة حال حاضر دار رنجا پیدا نبیتن اف جمارا دنگت اندام پارلمانا بلام بو وزیرت پیوندی دار زورینه آماده بوان ده سحب الثقه له تکرن بله يعني لما دواش هر لي برسينو بلا متمانه ورقتنو ولا وزير السروك حكومات بەپی پەیڕەوە نوێیەکە کارێکی قورسە لەبەر ئەم بەون منە ڕێک بەتابەتی کە دەسەڵات زۆرینەیە قورسە متمانە لێ وەربگیرێتەوە يعني بالتاكيد هرچند پیروا خو بو سالك دوانو هتا دارن بو آینده پارلمان کردستان بو وی خولش طبعا چون که آخر ماده 127 بیشتر اف پیرو روجا در چوندی دکار پیدا کردن و تا صبح بیشتر بو ور جبهه کردن هم بو اف ماوی وی خولا چاره پارلمان کردستان بو خولا بیتا و بو دهاتویش برندم امیدوارین
اف سیستم حکمرانی پتر بشوکی کراوا برفنده و بچیتن و ام بیجین اف ریکفتن سیاسی کاری نکنه سر کار پیشایی پارلمان تایبتی بواره پرساندنه و لپیجینوید گلده سلاطا جبجه کرنه و تایبت او پرسید کو گریدای بجیانا هاولاتیان و یعنی گله جارا پرسک لوانه هنده جارا پرسید رهند سیاسی هبیتن بلام تایبت او پرسید گریدای بجیانا هاولاتیان و معقول نیه عمل بیدنگ بین یعنی برینو که وکی چما ما آماجه پیکر بری زیادتر 2 سال نیو ابونو من وزیر کهرباء که الفراکسیون ای گرتو بی ما درخواست کرد برای همیا کو بیتنا خولا پارلمانه بلام بالمقابل هندک لانه دید آماده نبین کو واجوش بکن کو وزیر که و بانکیش بیتم تایبتی اولانه 10 حالاتو که ما آماجه پیکر نک یعنی بین لپرسینه وی گل کن و تا کارت خدمت گزاری بونو من مگوتی افریقا جیان حالات زورا قرصه یعنی معقول نیه تا انو که زیادتر وکی ما آماجه پیکر 2 سال نیو وزیر دارایی بو سر پرسا موچی لپرسینه و گل نهیتا کرن آن بانکیش نهیتا کرن کابوش حتی کنگ اف غیرانه دیو بردام بید آن انجمال بالای نفت و غازا سر پرسا شفافیته آن بوش اول 3 ساله صندوق دهات نفت و غازا هات یا پسند کرن الپارلمان کردستان اول بیا 3 سال حتانو که اف یاسا جبجه نبیه و وقتی که دا اف یاسا بجد ماوی 3 هیوا پیتویا انجمن وزیران اول دسته صندوق دهات و نفت و غازا بیتا پیکینان آیا او چمو برن چر گرن بردم حکومت اف یاسا جبجه نبید ام همین زانین موضوعی يعني بتر موضوعية نشفافيتنا موضوعية قرق كارينا موضوعية هندنا كو افرسا ناروني ونشفافيتي وبردامي كرت نفتو غازة دل هريم كردستان. بالله زود باشه باز ده بسر مسئله تاوديري بم پیروا ناوخوين وی لسر مسئله تاوديري كنو متمانه ورکنو ل وزیر و سر و وزیرانی حکومت یرم پیدوای که 27 سال رابردو نتوان راوا بپسندنی ام پیروا کردستان او بخو ببینه که ڕۆژێک لە ڕۆژان ئێوە پەرلەمانتاران لە پەرلەمانی کوردستان متمانە لە وەزیرێک وەربگرنەوە لەسەر مەسەلەی گەندەڵی امیدوارین او روز بیتن بو هرم کردستان و سر هرم کردستان دابت کو بشین حکومت ما وقت تینا پیکینان سر بنمایت تکنوقراطی سر بنمایت خدمتگزاری دیر المحاصصه حزبی و دیر الرگریا سیاسی بو مثلا لپرسینه و چاف دیریه برهنده بو چورا من دمین تبسر شواز پیکاتا سیاسی الهرم کردستان آیا ده ام بردوام بین سر که سر 2 زونا دابش بیا سر 2 لان دسالات دابش بینه اف هم بیجین بواره نفت و غازای بواره دارایی بواره چکداری و همین سر 2 لان آشکرات دابش بینه آیا هم دشین دهاتو ده فعلا اف آسوارت 2 اداره و آن اف بیجین که دستوردان حزبی نمینید بودن بود از گرد حکومت و وزیر تایبت مند و حتی بکار پارلمانی ابد راستی قناعت من یا بند و چنده کبشین خریطات سیاسی هرم کردستان برف دموکراسیت پتر زیاتر ببین برف تکنوقراطی و بین دا بشوه که پیشهی پارلمان و همی هم بجین ده سالاتا دادوری ده سالاتا جبجه کرنه ده سالاتا تشریع کو پارلمان و رخراید کمالگه مدنی تنانت را گاندنش سر بخوبن و بشوه که پیشهی کاری خو انجام بدن. بله برایزت پیشتر باس لوک که عبرت ل جبجه کرنی دایا پیدوای او پیرو ناوخوی که دان را و بتایبتی بو مسئله چاودێری کردنی حکومت دەتوانرێت جێبەجێ بکرێت چونکە لە کوردستانە زۆر یاسایە جێبەجێ ناکرێت و پەرلەمانیش نەیتوانی و مەسەلەن لەسەر ئەم پرسە ئیگلا بکاتەوە کە یاسایە جێبەجێ ناکرێت. قناعتها من هندي افخوله بشويه وبردام بيتيا برلمان كردستان نشيتن چونك انزان دس حالات جبجه کرنه ويغاوي دو بارتي دس حالات تداماينه لان دي اپوزيسيون برلمان سركاتيا برلمان كاصل سي كسا بيكتن هر دو برز همان سر هر دو لان دس حالات ونه واتا دس حالات حكومت دس حالات سركاتيا برلمان دس حالات تنه يوما و فراكسيون برلماني و اندام برلمان دي پیروی خو ام بیجین رکارت یاسایی بگرنه بر کو یا رکا یاداشتت خو رکا واجویت اندامت پارلمانه کو بو مسئله چافدیریه مسئله لپرسینوه و بوگشت بواردی که حتی هموار یاسا آن یاسا کنی بشن
کو زورینه دست و بیرنا هولا پارلمانه جبر بقناعت من هندی في شوية وبردام بيتن اف ريفا برنا سروكاتيا برلمانه و بشوي بيتن روسيا منشين درستي ببيروك خوب جيبا جيب كين كوبشين لبرسينا حقيقي يا راستقينت قال ده صلاة جيبا جيب كرنا بكين بالا سپاس دەکەین ناوبڕێک من هەیە دوای ناوبڕەکە دەگەڕێنەوە لای بەڕێستان بەڵێ بینەرانی بەڕێز ناوبڕێک و دەگەڕێنەوە وڵاتان لەگەڵمان بێنەوە. تۆپ ئارت تاکە بریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام. تۆپ ئارت دنیا دیکۆر بۆ کەوانتر و تەختەی ئەرزی. لە دنیا دیکۆر ئامادەین بۆ دروستکردنی کەوانتر و دانانی تەختەی ئەرزی بە باشترین کوالیتی و نرخی گونجاو. دروستکردنی کەوانتر بە خواستی خۆتان بە کەرەستەی MDF و HDF و HPL و R-Click و داری سروشتی و باڵۆن پرێس. هەروەها دروستکردنی کەوانتەری تاقیگە و WC و کابینات با کەرەستەی کۆمپاکت لامینات کە دژە بەکتریا و دژە ئاو و دژە ئەسیدە. بۆ دڵنیابوون لە کوالیتی و نرخی گونجاو تەنها دنیا دیکۆر هەڵبژێرە. دنیا دیکۆر. Introducing the LG G6, the big screen that actually fits in your head. فانسینێت خێراترین هێڵی ئینتەرنێت بە داوەلۆندی بێسنوور ئێستا لە خزمەت کڕیاراندایە. فانسینێت جۆرەها کارتی پڕکردنەوەی بۆ ئامادەکردوون کە سەرجەمیان داوەلۆندیان بێسنوورە بۆ ماڵ و شوێنە گشتیەکان. کارتی 9000 دیناری بۆ ماوەی 1 هەفتە، کارتی 7000 دیناری بۆ ماوەی 15 ڕۆژ، کارتی 30000 دیناری بۆ ماوەی مانگێک، کارتی 40000 دیناری بۆ ماوەی مانگێک و بە خێرایی زیاتر کە تایبەتە بە یاری ئۆنلاین. هێڵی فانسینێت لە ڕێگەی ئامێرێکی تایبەت کە لە سەرباندا دەنرێت وەردەگیرێت و لە ڕێگەی گێنەرێک بۆ ئامێری بڵاوکردنەوە لە ناو ماڵەکەت یان شوێنی کارەکەت کاری پێدەکرێت. ژمارەی تەلەفۆن 070 224 75 74 یان 050 194 36 37. فانسینێت. تۆپ ئارت تاکە بریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام. تۆپ ئارت. جارێکی تر سڵاوتان لەبێت بەڕێزان. کاک بەسە دەکەم کەرەمە لای بەڕێزت سەبارەت بە مەسەلەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و دەسەڵاتەکانی لە پەیڕەوی نوێی ناوخۆی پەرلەمان چی بەسەرات و چ گۆڕانکاریەک لە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کراوە؟ طبعا بالنسبة باش سيام بيراوينو خو بحثي سلوكاتيا برلمانيتياتن كو برينجي سروكو جيجرو سكرتيرا بيكتات او بيروي توزات بيجيتن سروكو جيجري كم وجيجري دوام واتا شينا سكرتير بيا جيجري دوام هرچند همان ده صلات سكرتير هنا بلام شوية زغرانكاري سردات اوش طبعا يا قالك برلمانات الدنيا في بسنت كان كو جيجري كم دوامي هي بدل سكرتير شكل سكرتير لو انا ابو كسكي تتكارينان كسكرتير نويسينجا كي يان وزير كي يان لانا كي ترى واتا او جيجري دوام بتر معنوي ترى ناحيه ده صلاتش شنده غورانكاري اكيد بو ظهر سي كسا يا هات بكنان بلام بيشي بس وده صلاتش بكين دست سروكاتي برينجي هیچ مرجع بونه بیکاب کی پکتید بلام به جوره ایکل مرجع اوه ایکل 3 سال دست سروکاتی پتویا آفرد بیتن
اویش زانن دیف یاسا هلبجارتن البرلمان کردستانی کو رجاء فراتسیل صدی البرلمان کردستانی و اف پیروی تازش اف چنده پسندی کو ایکل واسی کسا پتوی آفرد بیتن هر چند و دور رهندک ده پیکاتی سروکاتی پارلمان جوان کردن که بجین ظلام و آفرد تا پیکاتی بلام رهندکی دی لوانه گلک یعنی رابطون جواز هبین سر پرسه کو لوانه پیکینانا دسته سروکاتی پارلمان زور یا آسان نبیتن ده زور زحمت تر لیتن دیف و رأی بحثندت کرد کو لوانه سیلان وقت بجدار بن دسته سروکاتی پارلمان بونمونه احتمال هر لوانه که آماده نبیتن يعني نفر خود دیار کردن که افراد بید هر چند اوه پیویز با مطلقی هبا چونکه طبیعی آسایی با که هر سه نفرش بونمون افراد بانا آن دولو افراد بانا یا هر سه ظلام بانا پیتویا اف جوازیت دانه با بلام دیاره بو گرانتی کرنا پیکاتا دست سروکاتی کو ایکل سیا لانه کم افراد بیتن اف رایات پسند کردن بله یعنی دکره دو افرادیش بن گرفت نیه دست سروکاتی بله دکریت دسته سروکاتی سه کسیش آفراد بن بلام مرجدار کراوه که دبید السه کسا ایکلو آفراد بید و تا نبید هر سه ظلام بن بله زور باشه بس سبارت برز وتد لم پیرو نویا سکرتیر نماوه جێگیری یەکەم و جێگیری دووەم دەبێت لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان دەسەڵاتەکانی جێگیری یەکەم و دووەم جیاوازە لە پەیڕەوە ناوخۆیەکە جیاوازیان هەیە؟ راستی طبعا لیره دا چهار بشیسی هم چهار جور دستالاتی دستالاتی که ها بشه بجنه دستالات دسته سروکاتی و هر سه برزا پیکتید بو اوی پرلمانه تا قرخ کرن لای کسا که و شوک سیستماتیکی بیتن وقت خوش دا راستی که سروک پرلمان یه بردوام بی برینو که بری 2 سال وقت همونتی نصر پرسه و طبعا تأجیل کرد بیا وقت دا هنگیش ما درخواست کرد که ام پرسا دسته سروکاتی پرلمانه بولانه که دیاری کراو ندانین یعنی بو کسا که ندانین برنده پیتوه شوک دامزراوی بیر دسته سروکاتی بکنین و دستالاتی تو قناعتا من اف دستالات باشتر نبیت ها باش و دسته دستالات دیت سروک پرلمانه نه و جگری کم و جگری دو ما تا 4 جور دستالات یه سروکاتی پرلمانه اف هر 4 جور دستالات زور رونترون و آشکراترن و ها باشترن الپیروی پیشتر لوانی زور خالا دا نیک چون هبی یا نارونیک هبی اف پیروی دا زور رون و آشکراتر بحث لحاظ کرن بله ما بس ما بو که دستالاتەکانی کە بەرەزوتە سکرتێر نامێنێ جێگیری یەکەم بۆ پارلەمان دەبێت جێگیری یەکەمی سەرۆکی پارلەمان و جێگیری دووەمی سەرۆکی پارلەمان یعنی جێگیری دووەم دەسەڵاتەکانی کەمتر دەبێت لە جێگیری یەکەم بە پێی پەیڕەوە نوێیەکە بله تأكيد يعني شوف ما قلت جيجري دوام دشينا سكرتيري فقريتن بنمونا جيجري يكام اگر كاتي آماده نبوني سروك برلمان مثلا بوي هيا همو دا صلاتا كان سروك ورگريتن بريفا برنا كوبونيت برلمانش دانشتنيت برلماني بلام جيجري دوام نشيتن دا صلاتا سروك برلمان ورگريت يان كوبونيت برلماني ريفا باتن شينا سروك برلماني هكا آماده نبي بنمونا يعني وچندي دا صلاتا دي جواز بله بس سبارت به مسئله دسته سروکاتی هیچ دیاری کراوە بۆ نمونە مافی کێ بێت بە سەرۆکی پەرلەمان یاخود لیستێک جێگری سەرۆکی پەرلەمان جێگری یەکەم یاخود جێگری دووەم وەربگیرێت یاخود بە پێرەکەوتنی سیاسی وەکو پێشتر یاخود ئەوەی بەرز باست کرد کە باسی 125 کرد کار لایەنێک 125 هەبێت دەبێت کەسێکی لە دەستەی سەرۆکاتی بێت طبعا دي بيروي نوفو ابو دقيت هاتي ريكوريت ياساي دي هنا بكارينون بونمونا وقت خولا تازه دست بکار بیتن و کی پیشتر يعني مزنترين تمنترين اندام برلمانه دي كوبونوي كره بعد حتى دسته سروكاتي بيت هل بجارتن دسته سروكاتيش دي درجه تفكرن طبعا ما بيشتي سندت ياساي تنا خواندن وكي قلت سروكي كاتي وان بجين جارا پیشات قلت سروكي كاتي و سروک یکم دانشجو پارلمانه تنیا دیوی دانشجو بتنه روابطن زیاتر صلاحیات و دستالات نیه پشتی سندت یاسایی تنها خواندن یعنی اندان پارلمانی درگاه ده تفکرن
كو طبعا لانه سروك ديوان سروكات برلمان دب تمنترين اندام هتا بانكش كرن كو دسين داخلي تو بشتينجي دي تشيتا سر مناسه شنا سروك برلمان دي كوبوني ريفابات و دي درجه تفكرن كاكي دخو كانديد كدو بهر سي بوستا بو سروك برلمان بو جيجري كم بو جيجري دوام وتا افريكار ديار كريب شوا كي ياساي اساي دي ريفاتشن كي زورينا بينيتن زورينا دنگت امادوان بينيتن او پوز دهتا جگیر کرن بلام خو توزانی الهرم کردستان هیچ پوز تکنایی تدابش کرن در رکفتنا سیاسی امیدوارین روزک بیتن بشین یعنی بشوکه تکنوقراط چاو حکومت یا تکنوقراط بیت سرکات یا پارلمانش پتریا پیشه‌ای بیتن و پتریا تکنوقراط بیت سر ببنمای اندام پارلمان بشین دنگی خوب دن و دسته سرکاتی حل بجیرن بالا زور باش سبارت به مسئله رجا برزوتت یعنی استلنا پارلمان پێشنیازێک کە بوو بۆ نمونەگەر لە 125 لایەنێک لە 125 پەرلەمانیە بێت پۆستێکی بێت لە دەستەی سەرۆکایەتی ئێمە دەنگی نەیە نام پێشنیازە نخير او دنگی نینا و كما ما جا بيكر بشي يازده البيروي نافخو بشي كوتاي بشي يازده بو بحث فراكسيون برلماني هاتا كرن و بحث اوبوزيسيون تنانات بحث دستي گشتيش هاتا كرن بلام اويش هاتا الغا كرن دستي گشتي كابيكت دستي سروكاتي برلماني سروكت فراكسيون بلام نسبت سيارته بل تقريبا حفت خالد سركي كو بتر باسوانيت كرن الاوبوزيسيون البرلماني كو ايكل وابي ماف بيتنو ببيتا دقيقة بيروي كو اگر بيتو افلانت اوبوزيسيون بيكتينن جماروان بجيتا 25 صدي وتا اكثر چاره هنگی ماف بيتن بجدار بن دسته سروکات پارلمانی بلام اف چند هنه نه تا پسند کردن چون که راستی هر چند ما تبینید خوش گوتن ما گوتی ضروریه اف چند بیت پسند کردن دابشین زیاتر بشین کار پارلمانی یه جافداری بیت یه تشریعی بیتن و پیشه‌ای برو پیشه‌ای ریب بچیدن. بله زور باشه باسی مسئله فراکسیون لمود و مثلا هر لپارلمان فراکسیون بپی پیرو ناوخوی کل چند کس پیک دید بە چەند کەس دەوترێت فراکسیۆن چونکە ئێستا لە پەرلەمان مەسەلەن لیستەیە یەک کەسە و فراکسیۆنیە بەپێی پەیڕەو ناوخۆکە لەمە دو فراکسیۆن لە چەند کەس پێ لە پەرلەمانی کوردستان طبعا في قامت وزاني الصدو يازد عندهم برلمان هفده فراكسيون برلمان تاي اجبر دي مدى خاص كر كوبيتشا كي نكو شعني وان كسا كيم كاين ولا السياسي كويه كرسي برلماني هاي وان قورا طبعا دور رأي جواز هبين يعني شيء بيجي سير رأي هبي رأيك هبي كو فراكسيون بينش كسا كيم ترنبيت رأيك هبي كو سي كسا كيم ترنبيت ورأيك ايش هبي كو طيبت منديك بيت دان بو بيك هاتا بونمونا تركمانن آشورين أرمنن هر کسی که دی اوید کو طیبت مندی خو دیف یا سهل بجارتنا و پیروان خو کو پارلمان پیکتینن بلام اوه همی طبعا سر نگرتن و تو کی ویگاوی ما و فراکسیون پارلمانتری یک جوازی های گل پیروان نوکا طبیعی هک کسی کش فراکسیون که وبیت دیشت فراکسیون که پیک اینید بلام اوه نما يعني هرچند وكي ما اوجه بكر فراكسيون بينانسوي ده هاتيه كو هر قوارك سياسي بجدار بيتن هل بجارتنا وبشتن دس سركفتني دس خو بين افسر كرنا يك كرسيج بيتن دبيتا فراكسيونا برلماني بلام جوازي اوه وكي ما اوجه بكر كو دو خولج دامديت مثلا برلمانتار جدا بيت فراكسيونا كا دياري كرا نوف فراكسيونا كي خو راغهانت وتعرف ما فنومينيتن هر نفرك جدا بيت الفراكسيون خوب شيتن فراكسيون كرب جاي يعني لما دوار برلمانتارك بونو من اگر لفراكسيون كي برلمان الجابتوا ما في وين بين الفراكسيون كي تازه داب مزريني بپی داواکاری او حزب او کسل اندامی برلمان لا دبرت کسی کی تری دخلت شويني بله تنانت اف ایکل بابت گنگش سرویش هاتا کرن آیا اندام پارلمان وقت الفراکسیونه که در چیتن دی بس الفراکسیونه هیتا در کرن
و ماف نبید فراکسیونه که پیک بینید یانش یک جاری دل پارلمان هیت در کرن یانش او فراکسیونا معنی ده بریار السر چارنوس و اندام پارلمان ایدتن براستی دو رأی جواز هبین و کی ما آماجه پیکر یانش بیشین سه رأی هبین طیبتی اول ما آماجه پیکر یعنی بوچونک اولی کوبله ما في فراکسیونه بیت پاراستن افکس لیفت بیت نشیتن هیچ فراکسیونه دی پیک بینید یان چیت التحاق فراکسیونه کدی بکتن اول لوانه شوازه که یعنی باش بیتن بلام نگتوی درجه کو اف اندام کسا اف اندام پارلمانه بیت درکرین پارلمان کردستانه چون که بزن ویگاوه دی فیاسا هل بجارتنا سیستم نیم چکراویا و تا هم حزب دل استدانت و هف اندامه دنگ دری خوی هی خلق دنگ دای حتی بی اندام پارلمان اگر ما قلت لسته صدل صدق را بابا مثلا لسته مجلان سیاسی نبانا هنگی طبیعی با فراکسیونش بخو پیکینا با اویدی بلام اگر داخراویش با طبیعی با ویگاو افرایانو که پسند بی فراکسیون ده چارنوس سه اف کسی هنی دیار که تکل جدابی اول کاتا که ده هکر داخراو با بلام ما قلت نیم چکرام دبی برک بشک آزادی هیلا بابو او اندام پارلمان آسایی جدابی تن فراکسیون خب بلام نشیتن نتشیا فراکسیون کدی پیک بینیتن بلام نوکا اوی نوکا پسند بی ما فی اندام پارلماناتی لوانه لبیت استاندن طیبتی فراکسیون معنی وقتی کسک بیرو بوچونت خوب گوریت آن فراکسیون خود جدا بیتن بو یعنی بر هر اگره که بیت هنگی فراکسیون لوانه انتقام الواندام پارلمانی بکتنو و در بخیتن ما فی انداماتی لبستین تبا بله اما آزادی کاری پارلمانتاری لاواز نکه بو نمونه هر فراکسیونی که پارلمانتارێکی بەدڵ نەبوو بتوانێت دەسەڵاتیەوەی هەبێت کە لای بدات و مافی پارلەمانتاریشی لێ بسەنێتەوە؟ طبعا دقیقا نو بیشتر فراکسیون در کرد بس بجیدن اگر اندامک الفراکسیون در چو او وقت فراکسیون مافیهای چارنوسی دیار کرد قناعت ما باش بحال خو ما يعني مداخله کرد کو دیف بنمای دموکراسی و کی منکاش ما تفصیل بحث کرد چون که هم نینراتی حزب خود کرد و هم نینراتی هولاتیات کردن اگر فراکسیون در چو او مافیدین فراکسیونان ریگر بیتن کف اندام پارلمان و دای چو فراکسیون کو نشد فراکسیون کدی راب گهینید یان التحاق فراکسیون کدی کندم خلا پارلمانه دا پیچوانه سیاست حزب خود کار نکرد یعنی رخه دیش بمین تبا وقت اندام پارلمان چکی اف هولاتیا که دنگ دای اف پاله روی هنه راست دا ویلسته وی حزبه اف بلام لوانه احتمال 100 کس دویل استیده هبن تنه 20 در چوبن یان 15 در چوبن و تا اف دنگ داره هنگی دی به بس بیتن و مفایکو ویایا اف کسی هنه ببیتن نری وال پارلمان کردستان طبیعی برند مداخوزا چهار سریه که ممنوعات کرد بلام طبعا پسند نبیافت بله یعنی است او رأی که پسند کراوار پارلمانتاریک لفراکسیون که جابتوا او فراکسیون مافیوی که مافی اندامی پارلمانی لی بسندتو و کسی که تری بخاطر شوینی او برگه پسند کرا؟ بله تأكيد شيتن مصيري ديار كتن ودر بخيت البرلمان كردستاني يكي دي فرزبندي ودي في اصل بجرتنا ك دي وكيت تف بجين زنجيرا بربجيرا كو زورتر دنك دسخ ما بين او ده تشينه بله سبارت بليجنكاني برلمان که استا 22 لیژنه کم کراوتو لم پیروا نویدا و کار لیژنکان به استر کراوا بله طبعا نسبة للجنة في قبل 22 لجنة همیشهیه تای برلمان کردستان كم بينه بو 16 لجنة طبعا سر كار لجنة حتى مادة ديما كو آي اف پیروا الصبي يعني قال رجا درچونه بيت جبهه كرن طبعا في سر رأي هبين كو الرجا درچونه بيتا جبهه كرن يان الخلا پنجا برلمان كردستان اپیرا جبهه بیتن خلا دهاتو یانیش و خلا دا جبهه بیت بلام بجل بشی پنجم که بحثی
کاروباری لجنت همیشه اید کرد و تا اوه وگاوه طبعا هرچند ایرش سر رأی جواز هبین بلام رأی زورینه که 25 دنگل بین کل رجا در چون اف پیرا جبه جبید و تا الصبي نور اف پیرا دکوی تا بور جبه جکرنه دا گرفته که دم درس بیت راسیل پارلمانه ایکلو گرفته لجنت همیشه ای کل 22 پارلمان پیتوی کار کرد که کم کرد بو 16 لجنه طبعا جوازي برچند سروي چه به هندك قلت ابد جورا کل دست کفتا بو خولا ویگا و پارلمان کردستان راقی تر پیش کفتی تر الپیروین پت وی جيبه جيبيدن هندك قلت ابد گرفته چه بد بو لجنه همیشه ای چام و همیش لجنه حلواشي نسرني 16 لجنه دیگه پیک بینین اوش طبعا وقت که زور پدید حالا که ممنوعان تبي دي صد ویرا دا كان بيجنا پیرو دی کفت بو جيبه جکنه دا جگل بشي پنجه کو کاروبار لجنه او خولا بیت جيبه جيبه بلام اوی رئیس سر نگرد و کی ما آموزه پیکر لوانی اوی گرفته که بو جبه جکرنا اف پیروی هنه درست ببیتند آینده ایدا بله زور سپاس بو برس بهزاد زیباری سروک فراکسیونی یگرتو اسلامی لپارلمانی کردستان که لهولێرەوە لەگەڵ مامی زۆر سپاسی بەڕێز دەگەن سەر ڕاوێک کە ماندوو بوون و کۆبوونەوەکەی پەرلەمان درەنگ تا بوو لەگەڵمان بەشداری سوپاسی بەڕێزتان دەکەین سوپاس بۆ ئێوە بینەرانی بەڕێز سوپاس بۆ هاوکارانم تا بەرنامەیەکی تر خواتان لەگەڵ